Welcome to the Creatives Unplugged podcast. I'm your host Umhligo. Sila eMovius Media at the Sales Waterfront. Sesiphinde sasuka leso sikhathi. Sesiphinde safika. Creatives Unplugged podcast. Ngihleli nama creatives sonke isikhathi. Ngithi ngithatha leli thuba nje ngibonge bonke abantu asebesubscribeile abahlale behamba nathi sonke isikhathi sama creatives lapha nalapha abasibonayo kuzo zonke indawo. Sithi siyabonga, siyanithanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi njalo uma ngifika ngisuke ngingahambi ngedwa, ngisuke nginiphethele ama-creatives, ngisuke nginiphethele i-creatives, ngisuke nginiphethele abantu abasebenzisa umqondo behlanganisa uciko. Namhlanje nginiphathele ubhuti uMadanoni. Welcome Madanoni. Hola. Brother. Mfethu uyaphila bhuti? Ngirazi futhi ngezwe kwena. Yazi it's an honor ukuthi sibe nawe la eCreative Unplugged podcast. Siyakwamukela mfethu ngenkulu into konke. Mfethu nami ngiyabonga ukuthi ningibize la ekhaya mfethu. Ngizizwa ngifudumele kakhulu. Noma ungathini. Ngiyabona ukuthi kuzoba mnandi kakhulu sweet daughter. Sweet daughter. Asike sathi kubathi nje kancane ukuthi si relax. Ikhona into eshayo lapho mina ngishaya amanzi. La? Uyangihle. Usiqhatha nabantu Madanoni bathi engakutsho nje ukuthi ikhwihliza igwebu. Kambe kwenzakalani la mfethu? Yabona lo sorry calling town nawe sithi sibanibani kulehlangana. So ngiyasho nabo ukuthi nje like hayisuka efaka ukhiyo ngishila ubheki izinja sesiyasusa abathi zishanje strip passion lalela nayifuna amapressa angivele ngiqonde ngo ngithomqonqo lana ngizothenga ngokimi umlimi omkhulu ngiphethe ibhiki sase ngakhetha kodwa ke umngani we so besikalo kumuntu akamna so yeah ungathini hayibo bathi sweet daughter lomntwana mashaya ungathini exactly, mfethu. What a classic song, an amazing song. Hey mfethu, sweet daughter. Unanisho sweet noma nanisho ingane uzo sweet. Umuphi lo sweet okhulunywa ngawo? Phela basically vele igama lethi uMadanoni. Isarande vele into yengane iDanoni ingane. So sweet daughter into emnandi nje. Angikuthi kabethi konke efihlweni ngoba kanjani sweet daughter. Correct. Mfethu ongakwazi uMadanoni mfethu masithatha nje sibabeka sibuyela phansi i-background la sisuka khona. Igama nesibongo ubani mhlawumbe utabo wake nendawo. Yeah, mfethu igama la ngempela nje uNdomiso sibongo kaNdimandi. Yes. Undimandi uCwenza mfethu. Yeah. So ngisuka eMlazi ngokuzalwa. Nice. Ngikhulele kakhulu like abazali behlala kuRasela abanye behlala eMlazi so ngapha nangapha so because khona umuntu ozosaya ukhulela ngeMlazi lasikwazela kuRasela ngimenza hayibo thina sibazele yabo so bengishintshanisa kanjalo mhlawumbe 2 months ngala cause asesigele bekuphathi nendawo so basically angikhulele lezo indawo zo2 mfethu isho but angani noma mina ngedwa kodwa abafethu angazi nike nibabona abantu abahlala eMlazi ukuthi ba creative kanjani abentalente ukuthi uyabheka abantu abaqala izinto abaseMlazi abantu abakhipha ama hits abaseMlazi hayi ngoba ngithini yabo lento abantu abashaya ama direction abaseMlazi phela uMlazi mkhulu kakhulu yabona so nangesikhathi kushaya directions iswabuka nje konke nakavivi eMlazi komdlalo abana uMlazi yana wonke lo so olede belingala noma itime belingala no abazali bona bebesemlazi so abazali basheshe bangishanga samncane so ngakhuliswa ngiyabonga mfethu ngakhuliswa ugogo omkhulu nama uncle ama aunties yabo so basically antu wami behlala eTown so kuba easier mangiyesigele sometimes ngokuthi mhlawumbe ugogo mhlawumbe yabo bani so ufunde primary school bekuhlupho vele so uqala wami ngafunda eCarrington Heights ungaqala eRastom G kahle phakathi nonyaka ngasuka ngaya eCarrington Heights suka futhi khona ngaya khona la Eddington so ngifunda ama primary 3 ngifunda ngisageleza nje lower level yabo so ngase ngiya e-Inter Fellowship Christian School. Okay. Yabo bebonisana Inter Fellowship ingayona private school. Yeah. Yazi ngizobaya nalamagama kushuthi hayi ukhula usezambaneni. Bekukuzama nje mfethu ngithetheni. Yeah. So usuqeda khona Inter Fellowship. So you were already doing music or mhlawumbe esikoleni sports usuqalile kuba active ukubona usenge creative.
ya bese kubonakala vele because kwama ngisafunda eCarrington ngeke lo muntu simephuma uthisha esikoleni ngishaya itafula le beats ngishala etafuleni so basaqala yabo so base babona isigele uthi no le ntwana le because bekunechoir isigele abo bekuneband right yes kahle so ngasingena kwiband yasesikoleni ngishaya ama-drum khona so kusuka kwami ke eCarrington senge-Eddington kwasho ukuthi ayikho-ke khona ibhende bengishaya so ngase ngidlala i-basketball but elokishini uyazi ngidlala ibhola so i-basketball nje bekuyinto yami o-lot scripts bengifunda nabo esigele bazokutshela besithepho kakhulu ubeku-LDP bengicoacha ka-Peace Players besingathinteki and Eddington uphethe lo coach lo letosha nomkhulu lo muntu odlula itex wangaleke yabo so sengilikhohlwe igama lakhe so nje o-scripts nje bezidlala nabo ibhasi esigele sikuyi-team so mina bengifunda ugrade because bekudlalwa ngama-grades so bengithe mina ngifunda ugrade 5 bese already ngidlalela ugrade 6 so ngifunda ugrade 6 bese ngidlalela ugrade 7 so bekulula kakhulu lokho so after high school maybe tertiary or any shandy so oyiphusha ngisasala lento yeqomo wavela wangena ngafunda i-accreditation ngashaya i-computer yonke lento and then ngaye e-duty naka bengilova kakhulu because ungenile e-duty music busulambe usimele la yabo ngaleso sikhathi sekuyibhizi so bese kuyilento ukuthi umuntu uhlale eCAF lapha eRhithini uhlale eCAF isikhathi esiningi senze izinto zakhona yabo sabona ukuthi hayi no asiye ngala so uyiphusha vele lento esigele nayo usuqalile uyacomposer mhlawumbe uyahlangana namajita somewhere noma iqala usuqedile isigele iqala sengiqedile because mostly bengidansa yabo so bengidansa because at some point kuke kwafika because ngike ngathatha ijika amajika ngashaya number 1 ne why kwijika amajika ijika amajika ngaphuma number 1 angighosti kakhulu ngakudlalela manje ighosti kakhulu kakhulu seyosuka letafula bafethu ningikhumbuza mase kuyileso sikhathi ukuthi singalibele sithi sibuye sithi kodwa phela amathamba asihamba athi ukuqina kancane yawenza ngama excuse so kwaba njalo ngathatha number 1 kwijika amajika remember ukuthi sidansa nomsawawa ngisho amavideo amsawawa abantu abakhumbulayo ukuthi besihamba sonke khona ngadansela umkharimbe so beshaya lo sister Bensina nje kuMpumalanga nje bengisayintwana phela mina yabo to the point ukuthi umkharimbe ngiyi-back up singer yakhe yabo mina ngingakazi ngiyibona ukuthi ngiyacula wara so kuthatha kwami ijika amajika kwaqhamuka neBrazz Professor yabo because vele sisuka elokishini elilodwa naye I remember baba ne-meeting nabazali ukuthi nje basimthatha manje asifuni ukuthi ahambe lezi indlela ezirong thathwe yisina kabe sendleni sisi kube sesandleni esirayi ila sekuqala khona ukuthi manje ngishale ngoma lethi qonqonqo ngina so manje nami ibooking yangena kala angisakwazi ukuyodansa so kwabe into kanjalo ukuthi ngicine ngingenile because ngangayiboni nami ukuthi ngelinye ilanga ngizogcina ngumculi yabo but le genge yasemlazi nayo le oSigcwawo maGroovies same skats Osifiso osihle mjoka obani bekuyigenge eyodwa bekusakhona omisi ngalezo ikhathi so sihlangana emaholo yabo sazana kanjalo nje ngoba ngisho mali umkhulukhethi bonke lamajita ma-aromates akomashi besazalana kanjalo nje ku-stable theatre playhouse sihlangana nge-dance ayisengayibamba-ke lento isuka kude so ijule kanjalo isuka kude ngempela so njengoba sesilana-ke namhlanje then mawungena-ke ngale ngoma lapha kwipeni yaqala yathi angeke uzisikhole isitori sale ngoma yo so i-auntie zalami elinye lalihlala eMontclair yabo so kunentwana yasekhaya engilandelayo efunda la kufundisa khona i-aunties so yaba ne-ghost esigele so miba ne-ghost esigele kwafanele ukuthi kusuka abazali ayokhuluma ukuthi lento izolungisa kanjani so mina amajita asedladleni vele ngayishayela i-hip hop mhlawumbe uyamazi uJuice le we-Golden Black so vele bayishayela i-hip hop yabo thina ngalezo ikhathi besishayela ama-club so club scenes sishaya amatemu ama-gimmicks thothi usulizwa kwenye indawo bazakwaziwa ukuthi kuqala ubani yabo washayela amatemu hayi qhubeka hayi akumatemu la so uJuice is like mfethu yazi mfethu khona intwana ekuthiwa unjiva la how about ngizothi isigubhu esisodwa sanjiva la and then mhlawumbe ugibele phezu kwako lamatemu akho nokwashaya nje yabo na yazi sesiqala ukurecord bengqongqozo kweswa sesihamba because kwakusekulethi vele mangakusasa kusile so saplana ukuthi okay over the weekend ukuthi awuze wena ngeweekend usuhamba wedwa sibone singayimisa kanjani lento so kuthe kusenjalo hey angiyazi nje ngavele ngahlangana nayo mfana lo unjiva singazana
ngalo mgqibelo lo uthi siyo record Ish. angithi mina ngitshele ngayo during the week Yeah. so mangifika ngivele ngihlala naye Shoprite lapha eMontclair angithi phela umuntu ogqomo uyambona Uyambona yeah sasasha ama cargo pants lapho ushayivela yabo awusasalutsala uCrane Sharp entana yabo so ngehle ngidlala bengifika endlini like ngisaqala ngarecord qonqonqo ngena sanibonani yabo base yangela futhi letana le so le tolade ngibona kuthiwa uyela njiva lo yabo so kwase kusuka kanjalo ke so sa recorda leyo ngoma ngishaya ama gimmicks because ukunake la ngibuthi isikhathi ayinayo chorus ethi chorus libe lihamba nje ngalezo zishandise so siqala kanjalo ke kwaba ukuthi abantu bayidemand second single so ngathi vele kayi ngoba inku yachitheka asichithi so kwaba kanjalo ke plus uyashibhiya bra. Like serious, you one of the artists engibona you take time when you write. Yabo. And ngathi I'm so clap waqala wa rapper before uzoshek ngiyakutshela guys. Nginamanga kuleyo shadis. Njengoba ngisho ukuthi kwakuyisingle yami yokuqala le ukuthi ke like ikasi rap besikhule ngilalelayo. Yabo abo Ruma, abo LUS, Alcalicious. Yabo. Abo Shonji so that stuff bengisela kakhulu uyabona so bengilalela zishadisi vele uyabo so ngicanga inspiration yaqhamuka nalapho ukuthi ngoba lapha kudlala ngamagama serious kakhulu yabo and kuyabhalwa nje kuyarhymewa omunye umuntu ufuna uzohlala phansi kahle umlaleli ungamlaleli odlula umlaleli kahle uthi hey uyazi lo muntu wethi so and then wasushibla kalula kanjalo okay ithi noma lampahla le shande sesiyamatem njengamanje ngisho uthola ngisho abanye MC mabe host ngomele ufuna ukuconnecta ne crowd using the same thing oyibhalile so kwaba kanjalo ukuthi phela manje sifanele sifake isithombe kulezo ingoma lezi because asiyiqalanga lento ukuthi mhlawumbe sine gameplay and whatsoever kwaba ukuthi nje siyaqhamuka sayishayela ingoma kamnandi sifake emateksini sasela ama CD amateksi sadlala music ke la ku South Beach sibe la workshop phethe ama CD abangaka nengoma mhlawumbe ezu2 livele udlulisile uyayibona lonto nawo baya support noma wenzela ipromo nje kwesinye isikhathi wenzela ipromo ngesinye isikhathi you gonna go all out ngesinye isikhathi ungafuni ukuthi kube khona into ebuyayo but izobuya isibuya ingafuni sebazi yabo so kwaba into kanjalo and then wabuya nge-remix yakhona noma beseni angithi bathi bebona second single so second single ngathi mina ngoba sengiqonquze ngathi qonqonqo kwathiwa ngena sengiphakathi ke manje so mase kwaba ukuthi ke angibabuze ukuthi bayangazi nje abengifuna kanje so namasu matano ubasha lezo scoop iscoop sashaya uSibukhali esifana khona ku Facebook nakuthi indawo esihambayo cishe ifana yabo so sahlangana kanjani uSibukhali no asenze something so wase ukuthi because sasinganazi studio estable ngaleso sikhathi so bokuthi uyangisendela ingoma nami ngifonela uDJ Nkomo hayi kanjani yazi nengoma ngifuna ngalela lakho futhi kwakuphi sacela singayiqedanga ingoma nani record kunko okay sacela singayiqedanga futhi ingoma so kwaba ukuthi nakhona futhi angibuye ngakusasa ngabuya ngakusasa sayirecord faka efonini kwakusakhona uKasi MP3 sayifaka ingoma abayithanda and I remember first gig yami ngabizwa uGwini esikoleni yes chaba nakhona futhi angifune malutha ngizoshaya nje hambisa le crowd bese yabuya bese iresponda ngaleli lexa okwela ngabona ukuthi no yazini siqhubekeni la saqhubeka ke sabhala ezinye ingoma kanjalo so like maybe there was a recording label or anyone who was a notice lapho wakuthatha or still uqhubekile wayikhiphela enye single or album ngiqhubekile njengoba ngikutshela no professor nje wayefikile uprof because nawe ethe uthi uzobona ukuthi umisa kanjani ngoba phela uyabona ukuthi ngoba manje angisadansi njengerazo yami ngoba sengingala asibone ukuthi senza kanjani and then it's by kufika ngene i-call ephuma ku-Babes mind you phela ngithi u-Babes sikhule naye la kuRussell so sikhule ndawonye so because besathena nase-Durban YMCA senza ama-programs akhona njalo after school shaba programs akhona so aso u-Babes avela afona athi ndu uMandla uyakudinga la uMandla manje yabo ngithi ufunani uMandla athi mampilo yabona bethu examen yangishaya lapha because now
yabona akufana njengokuthi wena ofuna uyakubona Yeah. ibona manje abafuna abadinga wena. yabo ngathi mina mningi namba usabuza into kanjani ungayibuza into kanjalo bese so kwabe into kanjalo kwasiyangifonela athi wasihlangane remember kwakuyi highlights empilo yami Yes. sibelokushini ngishaya itaxi sihlangane la emakethe nje wasaba la kwe street siyolanda usuproducer wakhe la DJ Smokeheart Oh, Sbo. so nje wasaba la ngisho evala ama robots apitsha madana waza abantu Already usumele. bayidu anginavita kunalutho sipitha la ku Facebook boy bayakwazi abantu na ngiyazama plus kamnandi. so yeah first day simithana like officially ukuthi sizoshaya istudio sonke Yeah. so masifika ke khona nabo Sparks bantwana kwabe isession nje ebig Yeah. so mina ngile nhlobo ukuthi mekudlala isigubhu manje angifuni ukuthi mhlambe kuzoba sekugcineni Uyokulinda. Uqala. athi boy uphethe into enje ngithi asifake sinye yabo so kwabilo ewabona ukuthi no Isimbi isigubhu sokuqala ingoma enayiqala nashaya. Ngoba ngiyayibona zikhona zona oyishaye naye uBabes noMampintsha. ukuthi ngisakhumbula exactly but it's because it's been a while yabo but ziningi kakhulu ziningi because ngiyaremember ngikhumbula kahle uMercedes uThobeka uGandakanda sisoyedwa yabo nje ziningi ayiziningi ukuthi angeke ngisazi ukuthi yipi yokuqala esayishaya sisonke yabo kwabe into kanjalo but the studio experience with phela uMampintsha uyazi now from Big Nas legendary creativity yalo umuntu vele na ufika nje uba inspired kanjani studio session yayi kanjani ibhomu vele sithavala leso sicapha leso yabo nabule uzoshaya ivalo intwana ukuthi brass kanti nayo vele ithembe wena ukuthi usabasebenzi yabo upliftana leyo nto because lami vele acule noma ingane yabo because noma kushale ngobethi ngisabathe ngiyajava kusala uphaqo so wathi uyaphuma e-studio vele waqhuzuka samhleka wabuyela khona wabuya ayibuya ngento sabathe ngiyajava kusala uphaqo ayibo usoeda noma ingane nje ayibonayo manje lawo noma ingane ayibonayo manje creative yabo so creativity elapho nje it's too much yabo it's too much kakhulu bese mehleni uMampintsha noMabhishi ke West nje isiyonke so the West ngaleso sikhathi ngiyakhumbula isaqala and then you were the first person nabanye mhlawumbe skills na sondela yaba kanjani le mhlawumbe kwakuyi deal noma babethi hayi woza nje sibe sonke because uMampintsha vele wayese ngisho kwingoma zakhe zase-Afro wayesesho vele ukuthi Afro Westing yabo wayesase Afro vele ngithi yabo so wena uyabuild ukuthi intwana athi asitakule nathi siyintwana sikwazi ukuthi sikhululeke nange lokhuzane yakhe so kwabo ukuthi njengoba la mubhethi usefonele mina ngiphethe bana isibanibani iWest yakheka la yabo le ngoma ye-Distraction Boys actually kade kwakuyisingle yami sasishana uMampintsha so kwafika uDJ Soxwayizo waseyinikeza iDistraction Boys so base bayisamplisha lapho yabo ewe uzophuza manje yabo yafika Mampintsha le ngoma because bayisamplisha bona bathatha ingoma yonke cha bathatha lapha ile yapha libeliphinda phinde so manje uMampintsha Mampintsha le ngoma akayazi ayisiphela nakasashaya istrati say cash it's le shy strike isimela ngoma athi iphi ngoma asibafonela abafana bodika la so sibathini theba fethe na uJack libiza la so akaba kanjalo nje so nalo yafonela lo nalo yafonela yo yaqala yahlangana ngoba kanjalo ne so nonke nje basenama artists la istrategy ukuthi nje siyakhipha lapho sikhipha an album yama ehlanganisa wonke umuntu la noma singles mesihlanganele so manje okay project Babes sonke Babes project Distraction yabo skills sonke kanjalo wonke umuntu athola ithuba lakhe ngoba usebenza nabantu aba strong skills kanje skills wena phela lapha ingwenye too much lapha so lapha for session kunje ngoba suke sazi skills ufika ishayela beat noma kwesinye isikhathi bekuqhamuka ukuthi yazi kuna something la udlalela ntwana noma uyena osuke eqhamuka ne-composition lo producer benisebenzisana naye because sonke sama creatives lapha kusenadedelwano yabo ngesinye isikhathi uzofika mhlawumbe khona into esikhona vele yabo mhlawumbe sothi khona useshayela ibeat athi umunye noma nga-ed ukuthi la
Yeah. Athi umunye mina yazi nechorus kade ngibhalile ohlabe khona ichorus ihlalele nje basihleli kanje sidla amankwebefu Yeah. sihlale sihlomele ikhona into ezoqhamuka yabo isikhathi vele kuthiwa yazi lento kodwa binga right kube mhlawumbe khona usibanibani Yes. because amanye ama lyrics nokwabhala uthola ukuthi ngeke ayingifanele mina kuona wami uthi sibanibani bamba la wena ungashaya kangcono lento yabo so besizana nje kanjalo kube into ukuthi epheleni kosuku i-aim iyodwa ukuthi siphume ne-hit yeah mhlawumbe ama-track kanje ngo-Mercedes Benz afika nanje empilweni yakho yo leya track yo ubabes nawe impelesele la yini enhle nje ungazi ukuthi after this whole relationship nayo yonke into esiyenzayo ngazi uzalokho or kwabamnandi ukwenza le track ngoba because bese kuthi leya track yasifaka ey'nkulumeni kakhulu kwahlangana nento ukuthi vele ubhezi vele babehlezi bekhuluma indaba ye-Mercedes kwaze kuhlangana nalento ukuthi kune-drug elabulala iy'ngane emalokishini kanti nalo balibiza nge-Mercedes yabo so ingakho yagcina naye sivaliwe kwama-radio stations okay kodwa uthi uyafika emphakathini bafuna yona futhi leyona manje ugcina ungabusazi ungazi ukuthi wenze njani yabo so i-impact ayifaka mpeza ukuthi kwaba kuhle kwaba kubi because yona ingoma yayihamba but at the same time ukuthi kunezinto ezenzekayo estradini ekwazi ukuthi zibe i-bad influence ngalezi zinto esiyiculayo yabo akusekho right mikanjalo yabo kodwa phela nathi nayo yasithatha yasibeka kulezi ngoba wafika uMercedes wathi sponsor uMercedes awaqhamuka singavela uthenga yabo so semagidini sihamba ngama-Mercedes kanje iyalandelana uma wafika kuqala uMercedes nomzabhabha I think umzabhabha I think umzabhabha nawo wahamba ngenye indlela umzabhabha wafika wahamba ngenye indlela umzabhabha usayikhumbule la verse la umzabhabha Thobeka uthobeka yazi uthobeka mfethu kahle kahle khona umjidama esasiyishaya nazo lezi ngoma ukuthi phela amanye ezinye ingoma uthothi ayisebenzi ngaleso sikhathi but ingoma ayiboli ngingakafiki nje emphakathini ngaleyo ndlela isebenze ngaleyo ndlela so ngayishaya mingasebenza ngapho yabo so uthobeka waqhamuka kuqala phakathi kwathobeka umngani kathandeka la khona uzobambeka khona uzothinteka khona uzothi mi khona uzothi ngqi khona uzothi we just having fun Sureza Yeris baba ngishilo lento yakho nokubhala ukuthi that's nice so manje manihlangene ke lapha as a team kuyalekelelwana ngisho umuntu ekhiphile mhlawumbe uthi siyamsupport uBabes siyamsupporta uMadanoni makhanjwa futhi kutholakala ama gigs la as a team asikwazi phela kungalokho njalo ungaphushani sibe singane zasendlini eyodwa so uma ukhipha isingini satshela ukuthi ngo5 wonke umuntu uyapost yabo so 5:00 wonke umuntu uyapost posta lethi siyipushayo teamwork yabo so yonke into siyiphusha ndawonye but ke kwase kwahamba isikhathi kwawukuthi ke ngisho ama-event organizer sesifuna ngey'khathi ey'hlukene useBloemfontein mhlawumbe i-Distraction mhlawumbe eseGoli omunye mhlawumbe i-Big Nuz ngoba phela mampitshwa ayingapha nangapha so i-Big Nuz mhlawumbe naye yabo elsewhere so kwase kuqala kanjalo ukuthi sifanele sihlukane manje phela yabo but i-team ayiyodwa mekuthi asinama-booking sonke senza sure ukuthi nama-event organizer uMesbook akube i-package yethu sonke ukuze sizoba sonke yabo ngiqala ukufudumala ama-music video now still nshaya sizoba sonke ngoba manje ngangibona sikufika ngisho ama-celebrity amanye esiwaziyo akhona nakuma-video mhlawumbe uthinta labo bantu osukubazi nabo basapotha kakhulu phela siyazwana nabo siyazwana nabo ukuthi bese elalela bese sekigini ukuthi noma ngiyashutha mfethu akwazi ukuvela la because sabangana ngithi phela umngani wakho na umngani wami asina ngizofaka lo so ugcina iphume kanjalo ivideo mnandi
yazi umoya ngathi ukuthi awumhleki mhlawumbe uyazazi lezi ngibuzela amanye ama-creatives because manje awazi ukuthi mase ihlangana into ihlangana kanjani umuntu ebonise hey banemali yabo lo babize nobani babize umngani singakhe khona simple like that udumala ngempela bafuna ayifudumele ayifudumele yini bandaye khona ngempela ama-ice ayisabonge yo gijima igazi kamnandi ukuthi phela imnandi bengixoxa kanje because angikazi ngixoxe yabo actually this is my first podcast yabo yasizela zishayisa hayi bafethu hayi nathi izinja amadoda sizokhipha uvajini akuyo manje hey we are shooting creative unplugged hey bangikhipha uvajini la kodwa ngeke iziyehlisa iveli yayinyusa Sinani bese yazi izinto esizithintayo sithinta njalo sikhuluma ngeWest Inc sikhuluma ngoBabes sikhuluma ngoMampintsha bese sakwi point eli right because manje labantu laba ba motivate isizwe ngomusic wabo so ukuyithola wena usebenzisana nabo njengoba dusho ukuthi ngisho semotweni iBrazil yasho ukuthi hayibo bayakwazi kanti nawo so leyo period before dlule kuyona ngiyathanda ukuthola ukuthi mhlawumbe ukuhamba kwayo iBrazil nesimo njengamanje yabo lona kwak-affectanga kanani mase siyadlula futhi lapho yabo nje mfethu mengithinta lelo point it's too much yabo because now kwenzeke the same year ngihamba nomunye umfethu kade ngihamba naye uGayeni so uGayeni ngihlezi ngihamba naye lakho umfethu every morning siyahlangana ntambama zahlukana so uhamba vele uGayeni sikwi-gig yakho Mampintsha senanda yabo sikwi-event so bangijontshela imoto khona bra so babetshontsha imoto khona unfortunately base bamthatha uGayeni akakwazanga ukuthi so sakahle kwaphela like a whole week simbheka agcine simthole ngasekho yabo bra so ngithe ngisadila naleyo nto because naku manje ngihamba nanenkantolo yabo kwase kudlula naye kuMampintsha so yabo kwabe ilonda eyiningi akavele kwavuleka amawunzi kakhulu ngeke sikufihle phela ukuthi uMampintsha naye bena umuntu phela nawe benamaphutha akhe yabo so bekunakho vele ukuthi kunabantu vele abangayithandi lento enhle yabo so kwase kuba njalo ukuthi ukuhamba kwakhe nje mfethu lesifabona ukuthi emva kwalokho akubange kusafana akubange kusafana because vele abanye babengasekho abayevele West yabo ngoba ngenxa zokuthi phela abantu abanye bayafuna ukuthi bakhule yabo so kwaba nzima because phela thina siyazi vele space iBrazil uyakwazi ukuthi press abanye amabhathini yabo amanye phela nokuthi awasathinti ngasekho lo muntu so engakho ngihlezi ngithi fanele wazi ukuthi la ku-industry akekho umngane wakho yabo that's why yena wayebuild ifamily empire ukuthi yabo but fanele wazi ukuthi akekho umngane wakho because one mistake yabo qhu but akubange kusafana but umsebenzi wona usaqhubeka because sakwazi ukuthi sikhiphe izinto ezenzayo but akubange kusafana nje mfethu angifuni nje ukuqamba amanga bothi thinta enhlizweni hey kakhulukazi phela into eyathinta umzansi wonke umhlaba wonke but thina sibuyisa because manje umuntu kakhulukazi wena ubusondelene naye and yonke into ngisho kade uyiposta nani iBrazil bi kwesinye isikhathi siyayibona ikhona nayo la yabo so esinye ispani ke esiphumile after nje ngalezo ikhathi khona nisasebenza mhlawumbe uthi hey lesipani futhi Mhligo sasinyakazisa eWest Inc noma mhlawumbe ngaleso sikhathi ingome kanje isiphi leso span ngoba phela na uBabes asisarecord naye njengakuqala because na ngithi uphethe wodumo so nje bephethe wodumo yabo nami ngala ithi imphuzo kufa but ukurecord asirecord ukuthi ke phela ezinye izinto ziyadelay yabo nje uBabes ufanele akhipha album yakhe mhlawumbe ngikhona kuyingoma ezu4 5 kule album yakhe okusho ukuthi umsebenzi usakhona usaphusheka so iphuzu kufa it's another production noma ehlangene noMadanoni eyayivele ikhona ngisahamba noNjiva from the start vele athi sishale ngoba athi uyozwana nathi uyophuza ukufa sathi no asibe i-team phuzu ukufa yabo umsebenzi ikhona so asithi ukuze nathi ngoba sesidakuliwe asidakule nabanye abasafuna ukuqhamuka yabo ngoba phela fanele ukudlulisele futhi okuhlangana nakho endleleni so nami njengentwala ngatakulwa so nama kube khona engibatakulayo ngithi ngena la ntwala sibone simisa kanjani sibise kanjani kayile support
Sure. But amaqhawe amaningi osebenze nawo o DJ uLetonjana uBoon DJ Boon. uSidodwa laphana wafuse uMaskandi Yeah. bewe yaba itrack yaBoon Boon. but wena I think Melisha. Yeah, Masuba. Mashaya. Yeah, how was that project? The Distraction Boys. The Distraction Boys. Baningi lapha ehamba kanjani yonke le project? Phela ke sibona le Distraction bahlangana ngescope. At the time vele uscope ubhunu ngihamba naye vele almost every time. So yes. Like intwana nazo khona iscope keep singing. Yes. Nasi iscope ungenza njalo. Futhi bathi ungasolele studio athi yeah sure. So ngifika namba iscope sitho yabo. So yaqhamuka kanjalo athi vele ngicabanga ukuthi sifuna uqala igenre entsha because vele igqobo likhona. Yeah. What if sihlanganisa igqom nomaskandi ne hip hop. Yeah, yabo so sahlangana kanjalo ukuthi sihamba sawulanda igcokamelisa salanda airport salanda Mashaya Bhuqe sa record kanjalo siyahlangana yashutha lapha le video leyana ngathi ngi stage stititi laphana sweet hot maningi lamafeature uSmile ngibone ngathi siselokishini laphana ngathi sasicela nangasedladleni gazethi hostela kwamashu yabo different locations endaweni yeah different locations yeah but we market ya catching phela vele kuze phela usukushaya kancane kuze yabo izokufakela nayo into encane yabo yeah because phela abanye bahlala eGoli so book ama flights accommodation whatsoever yabo yeah because namanje ashuthayo vela baseJozi nabo yabo base kungcono phela manje semaningi namajita ashuthayo la eDurban yeah andiqala kufanele uyazi kufanele ufonele opilot kufanele babhuke yonke leyo nto yabo kanti manje kusafani bakhona onetonjana akhona amajita uqhamba kakhulu so ama mhlawumbe legendary artist osebenze nawo eswaziyo mhlawumbe unga-highlight uthi Mhlego ngeke ngashaya i-track nobani ngifuna ukubakhohlwa labantu and lawo ama-track you know angenile nawo kwimarket abantu bayabona cause amanye sothi nami ngiyifeature kuyona njengakhona yabhuni no Danger inozakwe khona mina kube khona futhi nobhunu no Duncan uMantando khona mina yabo into kanjalo njengamanje singile ngizoyidropa featuring iBrazz Professor ngiqale ke futhi ukusebenzisana naye khona ingoma sayenza naye ethi sihleka nabo bezizonda ngangibhekela phela mase ngifuna ukuyola ngempela ngiyibhamu zami ezinkulu ithi Brazz ozakala Brazz yabo so akhona nje amadoda amakhulu akhona ngishaya no Tipsy khona ngishaya no Dladla Mshunqisi nice DJ Tira like mina all over mina alikho ikhaya engafiki kulona ukubone nenye ngathi sanda ukuphuma noSigaqa late last year uGoloko khona na ngishana ngoSigaqa so no Emza man sibuthi siningi kakhulu that's why ukuthi uyaperforma ngibona ngisho sisendaweni lapha uthola ukuthi enyawo yazi wena isethi yakhe ihlanyisa abantu from eqaleni kuze kuyophela phela kuyenze ukuthi unesethi nje hits abantu kumele bakwazi ukuthi mobiza uMadano he will never disappoint ulibele ukuthi nale kubona usuperforma sisenzele ukuthi iperformance ingafani naleyo suku uyibone the last time so but you as good as your last performance so ingakho hle sishintsha ingoma njengoba sishintsha zonke vele ziyaziwa ukuthi ezinye mhlawumbe sothi ayidlali radio because nyazi vele sikhule ngestrategy sabelieve vele kutheni siphushe ngestrategy kakhulu so mesiphushe ngestrategy siyazi wena uzothi manje le bayazi bashe and I make sure ukuthi mina ingoma zami zonke ziba masingalonke and zonke ngiphike kakhulu ke ngalapho ukuthi ziba masingalonke yabo ngathi umuntu afanele acabange kakhulu ukuthi uthini but ikhona lezo ubona ukuthi no way awuthi ngimlalele ukuthi uthini bazoyiza kahle kodwa kwi-album lezo ke lezi ejule kakhulu ngoba enye set futhi engayithanda yakhumbula sise emshadweni kaSimo ngiyithuka sengibizo uLetonjana uZulu boy engiqhaza nabantu emhlika ubanika i-direction lapha emshadweni ngithi hayibo ekanti uzongena pastor wangena and njengoba ngisho ukuthi leya set leyana was like his song from eqaleni ngiziyophela and uqoka isudi umuntu obalekile lapha
phela uSimo phela ugazi lami kahle kahle so ngalimisile vele yabo wahamba nayo so isethi yakhe is like that nje isethi yami all the time I make sure it's hit songs abantu abazaziyo ufuna ungikhalela la Thusi Robin sidlale irobhani bafisa kuyashisa yeah awusolo mjuluko usazositshela ngale mpahla uzosipha yona la namhlanje engizonipha yona namhlanje okay yeah noma it's something vele osabhizi ngayo any EP or album yeah kama la underrated oh nice yeah because mokukhumbula kahle angikaze ngikhiphe like sort of like i-album or EP yeah ngihlezi ukuthi ngike kuma projects abantu so I thought it's about time ukuthi abantu balale nje uMadano nje gogo lwakhe yabo so I'm planning kade ngikhuluma ne-team yami bathi bona akube i-album yeah abo kade bethi bona kube EP akube album because vela sikazi sibanike leyo nto yabo so but no asivele senze EP senze ne-album I say no more yabo so siyayidropa nje angeke iphele lenyanga singayidropha ngesingle yami ithi Igwebu igama layo featuring uProfessor featuring uProfessor ayibhulendala shout out to Prof yeah shout out Brazo sure so ngisebenza lapho Brazo yeah so izophuma nominini manje esiphezulu kwayo and I think vele isiphelile kahle sesilinde i-date nje ukuthi sidropa nini nice but kule nyanga umsebenzi wakho mfethu siyawuthanda sihlale siwubona siwulandela ngizokhuluma nge-team do we have like a management side abantu abakusizayo mhlawumbe sibabonge nabo yeah bakhona uSindi shout out to Cindy shout out to Lethu shout out to Basement shout out to Lord yeah bakhona please ngina nje i-team ekuthenami ukuthi ube iqembu lethu leli yabo esikwazi ukuphusha nalo DJ DJ Basement noKotini udayisa noKotini bakhona no Sibu bakhona uThando like i-team kuzokuba sibaningi yabo yeah cause khona no Major longishala ama drum esisipana angithi abantu ngwenza i-team khona abashaya i-office work i-admin whatsoever masoba khona labe ngiperforma nabo every time ngiyoperform yeah so before sivaleka sikhulumene ngale ndawo yalamali entonjana ama-trend leshani sosukuyiqala eseyidumile eziningi siyazazi ezinyo but ezinyo ungasho ukuthi yazi kunento esidumile manje eshawa abantu but lento le yaphuma la hayi okwamanje wona ku-social media ngeke ngathi ukuthula kancane yabo kusathulekile ngeke ngathi ukuthula kancane yabo yeah kodwa zikhona zona iningi abantu balendele kuningi ingakho ngithi ngifuna ukuthi mangiyikhipha le EP siqala ngayo ukuze abantu bazoye kuyilokhu njalo okay siphe i-trend ezayo ke khona siyosisho yena mbuye host ngifuna ukuyithola sengisho lapha hayi lo ayasiza bese ama-trend akho ngitshela ama-host amaningi ayisebenzisa lezi shane sohlalo zisho ngizokuhlebela nsa edrosh ngala lapha ikhona le yaJesu omncane ukuze ngithama ungena vele asiqale ngomthandazo uzaJesu omncane ungenze ngibe mncane yabo like umthandazo vele umthandazo basiyabuya nje ngibona nezintwana manje khona lezi zintwana zasesigele kuba ngaqala la ethi everybody say ni angizwa ukubona ukuthi bayishaya everywhere you go so yeah ama-trend swashaya vele lezi because nathi sisuke singaplanile vele ukuthi kuzobe i-trend ukuthi now so creative yakho ukuthi ngoba vele ngise studio yabo into eqhamukelayo ngaleso sikhathi so bagcina sebeyishaya ke nabo yabo ungabhengu yalo ungabhengu uyathaka cabanga kuningi lama trend ngakho ngiyovavukuza ngithi uyayazi nanga umuntu aqhamuka ngibhalele phansi nike list yakho mhlawumbe ungathola nama royalty uvele uyile nto kambe kuthiwa ukwenza la uyi-patent uyihamba uyi-register oyishoyo uyakukweleta yeah vele kuba njalo I'll sue you konde sambe ngo-notify lapho ifaka isignature mhlawumbe sesivala phethu njengoba ushilo ke for bookings any number or any shandisa ongayishiya ukuthi if umuntu edinga uMadano ukuthi number phela ngiyazi ke hayi no sizoyifaka la khona email noma yini so email ebangayifaka mhlambe @simphuzukufa.com yeah ama page onawo mhlambe ofuna ukuthi abantu bawalandele on Instagram it's Madanon yes on TikTok Madanon 20 and then Twitter Madanon SA Facebook Madanon Simphuzukufa yeah sure I showcase before sivale sihleli nabanye abantu la ngathi akhambanga kahle
Oh, yeah. Hayi, team, part of the team. Oh, part of the team. Labantu laba benza omunye umsebenzi lapha ko-TikTok ne-team yakhe hayi mfethu. Siyakubona. Noma bengakuboni abalandeli bakho. Showcase mfethu. Somhlelela bambone kakhulu. Somhlelela bambone kakhulu. Hayi, siyabonga mfethu for isikhathi sakhe. Ngiyazi ukuthi ujule kakhulu namhlanje because ubuqala. Gijima igazi. Phuma yonke le. Siyabonga nama creatives nawo wonke umuntu osibukelile nosibukele. Sinthanda kakhulu bafethu ungakhohlwa ukungena lapha ku YouTube and press like and subscribe. U-engage nje nathi sikhulume usende imibono yakho usende indlela ofila ngayo uMadanoni umbingelele laphana kwi-page lethu siyabonga kakhulu bhuti bonga mina siyabonga team siyabonga siso enjoy i-performance emnandi yengoma ethi Igwe danko Madanoni omusha baba wakanga manje ikhisi liga ezindiya baba ngisho utheko Ngevula eyakhwihlisa igwebu wathi bheki hey bizunga bheki hey into ongayazi fethu ingwidi igwebu wathi ngakutela bheki hey bizunga hle ngevula eyakhwihlisa igwebu wathi bheki hey bizunga bheki hey into ongayazi fethu ingwidi igwebu wathi ngakutela bheki hey bizunga hle Well, don't do me take long and I'm a pet. Listen to what